Ibihe byiza kuri mwese aho muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa tubifurije kumererwa neza ndetse namwe aho bwije tubifurije kugira umugoroba mwiza. Murakaza neza hano kuri Kabara TV, urubuga rwanyu rwageza amakuru kuri turi kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 muri studio za Kabara TV. Rero ngiye tugiye kubana nitwa Nkomezi James, tukaba tubageza amakuru y'ibera mu gihugu cacu ca Congo. Reka uyu munsi twibande ku rwandiko Alliance Fleuve Congo yasohoye mu izina ry'umuhuzabikorwa w'iryo huriro ariwe Corneille Nangaa. AFC M23 yatangaje icemezo kijyanye no gushaka amahoro arambye Uvira RDC tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 ryashize hagaragara itangazo rigaragaza icerekezo cyaryo kubijyanye n'inzira y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, rishingiye ku biganiro byabereye i Doha byageze ku ntambwe ikomeye, birimo no gusinya amasezerano ngenderwaho ya Doha itariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Kuko byatangajwe na AFC M23, iryo huriro ryafashe icemezo cyo gutangiza ingamba zo kubaka icyizere muri ubu buryo bwonyine, rigamije guha inzira y'amahoro amahirwe menshi yo gutanga umuti urambye ku makimbirane amaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo rivuga ko rikomeje guhura n'ibitero by'iterabwoba n'ihohoterwa rikorwa n'ingabo za FARDC n'abo bafatanyije ku baturage bari mu bice AFC M23 MRDP twirwaneho iyoboye. Mu rwego rwo gushyigikira iyo nzira, AFC M23 yatangaje ko izakura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira ikurikije icifuzo c'ubuhuza buterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo huriro kandi ryagaragaje impungenge zishingiye ku byagiye bigaragara, aho rivuga ko mu bihe byashize FARDC, Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo bagiye bakoresha ayo mahirwe yo kubaka icyizere cy'ibiganiro, aho AFC M23 yavuye FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bahitaga bigarurira utwo duce ndetse bagahohotera abaturage bakekwaho kuba bashigikiye AFC M23. Kubera iyo mpamvu AFC M23 irasaba abashinzwe gukurikirana inzira y'amahoro gushyiraho ingamba zihamye zo gucunga umujyi wa Uvira, zirimo kugira akarere kadakorerwamo ibikorwa bya gisirikare bya leta ya Kinshasa ndetse n'abambari babo, kurinda abaturage ndetse n'ibikorwa remezo, no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'agahenge hifashishijwe ingabo zidafite aho zibogamiye. Ku bijyanye n'umutekano w'ibihugu bihana imbibi, AFC M23 yongeye gushimangira ko itazemera ko imitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'u Burundi ikoresha uduce twabohowe nk'ibirindiro by'ibikorwa bishobora guhungabanya umubano mwiza hagati ya Congo n'igihugu cy'u Burundi. Ifatwa rya Uvira ibyishimo ku bantu benshi. Ifatwa rero ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwanaho ryakiriwe mu buryo budasanzwe kubera ibyishimo. Hari abaturage n'abasenguzi benshi bishimiye iyo ntambwe, bayibona nk'iherezo ry'igihe kirekire cyo kwicwa, gukorerwa ihohoterwa n'itotezwa ryari maze igihe kirekire rikorerwa cyane cyane ku baturage bavuga ikinyamurenge n'abavuga ikinyarwanda b'abanyekongo. Mu gihe rero ibitekerezo bikomeje kuba byinshi kandi bitandukanye, amaso y'abantu benshi akomeje kwerekeza kwishyirwa mu bikorwa by'ibi byemezo no ku ruhare rw'abahuza mpuzamahanga mu gutuma inzira y'amahoro igera ku ntego yayo. Ese uyu mujyi wa Uvira kugenzurwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye bifite izihe nyungu kuri AFC M23? Mu gihe icyifuzo cy'uko uyu mujyi wa Uvira warindwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye gikomeje kugibwaho impaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe umutekano ukomeje kuba muke kandi inzira y'amahoro igashakirwa ibisubizo binyuze mu biganiro mpuzamahanga, icyo cyifuzo cyagaragajwe nyuma y'uko ihuriro AFC M23 ritangaje ko ryiteguye gukura ingabo zaryo muri uwo mujyi mu rwego rwo kubaka icyizere cyo guha amahirwe inzira y'amahoro iri kuganirwaho n'abahuza mpuzamahanga mu mujyi wa Doha mu gihugu cya Qatar. Kuko iryo huriro ribivuga, kurindwa kwa Uvira n'ingabo zitabogamiye ku ruhande urwo ari rwo rwose byafasha gukumira gusubira mu mirwano no kurinda abasivili. Abasenguzi bavuga ko igitekerezo cyo kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye kigamije gushyiraho umutekano uhamye no gukumira ko umujyi wongera kuba intandaro y'imirwano ihuza impande zishamiranye. Izo ngabo zaba zifite inshingano zo kurinda abaturage
kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi by'uyu mujyi. Ku rundi ruhande hari impungenge zigaragazwa n'abaturage hamwe n'abanyepolitiki bavuga ko kurinda uyu mujyi n'ingabo zidafite aho zibogamiye bishobora gusobanurwa nko kugabanya ububasha bwa leta ya Kinshasa muri uwo mujyi ufite agaciro gakomeye mu by'umutekano, ubukungu n'imiyoborere. Nubwo bimeze bityo rero, hari ababona ko iyo ngingo ishobora kuba igisubizo cy'agateganyo cyafasha kugabanya umubare w'ibikorwa bya gisirikare, ihohoterwa rikorerwa abasivili, mu gihe hakomeje gushakishwa umuti urambye w'amakimbirane amaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo AFC isaba ko umujyi wa Uvira urindwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye, iba ishaka ko uwo mujyi utagendwa n'ingabo za leta ya Kinshasa FARDC, utagendwa kandi n'ingabo za AFC M23 ubwazo, ahubwo ukarindwa n'ingabo mpuzamahanga cyangwa iza Afurika zidafite uruhande zibogamiyeho. Izo ngabo rero zikaba zifite inshingano zo kurinda abasivile, gukumira imirwano no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Ibi bishobora kuba ingabo za ONU nka MONUSCO, iza East African Community, iza SADC, iza African Union cyangwa indi mikoranire yemewe n'abahuza b'amahoro. Inyungu rero AFC M23 ibifitemo nk'umutwe urwanya leta ya Kinshasa, icyambere no kwivana mu ishusho yo kuba umutwe ufasha umujyi ku ngufu. Iyo AFC M23 yemeye kuva muri Uvira igasaba ingabo zidafite aho zibogamiye, yerekana ko itari mu nyungu zo kwigarura umujyi cyangwa se indi mijyi, ahubwo ko ifite intego ya politiki y'amahoro atari iya gisirikare gusa. Ibi bifasha kongera kwizerwa ku rwego mpuzamahanga. Icya kabiri ni ugukumira FARDC n'abo bafatanyije gusubira mu mujyi wa Uvira, wa Uvira ndetse na Wazalendo, FDLR n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho byagiye bigaragara mu minsi yashize igihe iri huriro rya AFC M23 ryagiye rirekura uduce tumwe ryafashe bikarangira FARDC ndetse n'abambari bayo bisubije ibyo bice. Ikindi ni ugushyira Kinshasa mu gitutu cya politiki. Iyo AFC M23 ivuze iti ntabwo dushaka Uvira, dushaka ko irindwa n'abandi badafite aho babogamiye, ibishize Kinshasa mu mwanya mubi imbere y'amahanga. Biba bigaragara ko Kinshasa isa n'iyanga amahoro, mu gihe AFC M23 yerekana nk'iyemeye kubaka icyizere cy'amahoro. Ibi bifasha AFC M23 mu biganiro bya Doha n'ahandi kwemeza ko agahenge gakurikiranwa mu muco. Ingabo zidafite aho zibogamiye zikurikirana uwisha agahenge, zigatanga raporo zidashingiye ku ruhande rumwe, zidafite uruhande zishingiyeho. Bibirinda AFC M23 gushinjwa ibinyoma, bigatuma ukuri kugaragara mu maso y'amahanga. Indi nyungu kuri AFC M23 no kugumana Uvira nk'ikarita mu rwego rwa politiki. Nubwo AFC M23 yaba itakiri mu mujyi wa Uvira rero iguma ari ikintu kinini ku meza y'ibiganiro, igakomeza kwikoresha nk'ikarita yo gusaba ibisabwa bya politiki, ari byo uburenganzira, umutekano w'amoko yose, ubuyobozi buboneye ndetse n'ibindi. Mu ncamake rero, Uvira kurindwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye n'intsinzi ya politiki kurusha iya gisirikare kuri AFC M23. MRDP twirwaneho. Mugire umunsi mwiza. Njye mwari kumwe n'Inkomezi James, iyi ni Kabara TV 1, turakagaruka.